What's up mga men? Sabay tayo malapit. Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit notification bell. Ding ding ding. So for today's video, nakikita niyo sa thumbnail at sa screen nyo na magmumukbang na naman tayo. So ang mukbangin natin ay onion rings and crispy pork chops. Yeah. Without further ado, let's start now. Okay, let's go. So naguna-una nag-kitchen. Lagi na siya guys. So unahin natin ito. So maraming nagrereklamo guys no kung bakit nagkinamot lang kami. So pasensya na kayo ngayon, magtinidor na kami. Sila lang kasi. Sila lang yung magtinidor at hindi kasi magtinidor. Bisaya tang dako. Kaya nagkinamot na lang kami noon guys kasi Bisaya tang dako. 2 beses na yan! Dili ta Englishirang dako. Sabong. Saba kayo tayo malaki. Sabong basa tayo. Merong ketchup tayo dito guys. Magkakalepon. First time ko tikim nito guys. Sarap na. Yes. Saba kayo. Guys, taga-mukbang namin guys kay Chin game, sige hilak. Mukhang ko na gini. Wow. Ibang crispy guys. So wala naman dito si Ma'am Citrine guys. Bakit? Kasi nakita. Hindi nakita eh. Nakita niya si Uncle sa TV. Look. Kaba kayo kamerak na. Sama niya. Last. May doon. Anay. So, i-try natin guys si Chin Kao. Lamian mo siya guys. Hindi siya lamian guys. Mano, anak mo boleh jalan. Yang membawa. Membawa. Jadi, mendali, menjiyo.
Ipang sabaw ng... Hindi, pag sabaw na naman ang gravy, guys. Giduhat ito yung pag-himok kasi. Yung ang maraming basis ko na nakain na onion rings, guys, ay hindi ganito. Tubig pala ko ito. Wow. Ang pala ka makanulap. Kahit nagtinidor na kami at nag-spoon, guys. Pero, nanghugas pa rin ako ng kamay. Promise. Ano sabi? Hindi sabi. Sobrang crispy nito, guys. So, i-try natin siya dito sa ketchup. Kung masarap ba. Kuya German. Kuya Zupa. Kuya Haruki. Ano na? Dito. Tagay. Sino lang nakaubos ito, guys? Muna, guys. Ano ang guys? Oh my God. Oh my God. Tama mo? Tama mo? Mama. Mama. Dari nanaday. Dari nanaday. Dari nanaday. Dan nanaday. Dan nanaday. Guys, so nahulog ang camera. Guys, nahulog camera, guys. Cellphone? Camera, gihapon na ang cellphone. No. Nananaday. Nananaday. Sabaw naman. Nananaday. Pinakamasarap na kinain ko ngayon, guys, ito. So, time check, guys, ng oras na. Wala. Di namin alam kung anong time check.
Ini ko dito taruh. Apa niya? Kasya. Umbek ko tubig. Nananaday. Ano ka, Nitch? Nananaday. Takot lang ngipin. Sobrang sakit lang ngipin ko, guys. Masarap. Sakit ko ko ipon. Sakit ko ipon man. Bakapin ka. Ito sunod. Cook. Kim Namjoon. Juk. Kim Suk Jin. Min Yoon. Dong Suk Park Min. Kim Taeyang. Jung Kook. BTS way. Para sedane now Kukubi chin Nananaday. 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 Day monggos, day. Mangga. Pork. Hang sa kayong ketchup din eh. Cakep ke hang bukan tu lah. Ha? Hang tu pasti kan tu nak.
Hang pa tong french fries. French fries. Happy birthday! Apa? Birthday ba? Birthday. Happy birthday! Balik na. Kasi tanga lang. Saan ba? Masih ko yung lupa, B. No, dulo tau. Masih ko yung lupa, tupig. Tana na, day. Day, manggas, day! Sabang sitin guys, nanonood ng vlog ko sa TV. Hindi fake sa cellphone niya at share screen to the TV. Inas na tatayibos. Ito na tatayibos. Gahit no. Nganak mo na sa baboy. Kasi hinog maayo. Asa? Tanna dahil. Nasan? Usog na kay ka? Nasan? So, ano man, sige mo. Usog na kay ka? Napangag na ka? Nasan? Ganun mo kayo tag-sumbra. So, yatag na ito na dito? Yes. Yeah. Ito favorite to ni Tita JJ. So, ano naman to? Nasan? So, that's It it for for today's mukbang. So, I hope you like this mukbang. Sobrang busog ko na. Guys, muntay ka lang kung mapanga guys. Tingnan nyo. Chicken guys, as usual, yung gravy, sabaw na naman. God bless you everyone and die! Thank you! La 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 la.